Thirikari ya kaunti ya Nakuru nitanyite kwambatĩria ikĩro tauni ya Naivasha rungu rwa mũbango wa Kenya Urban Support Program kuona tauni ni ĩkoretwo ĩtakũrũmbũiyo kwa ihinda iraya. Idadi ya barabara ambazo zinapaswa kuwa huku kulingana na level ama standard ya hii town tuko nyuma kidogo. Mambo ya drainage tukiangalia barabara zile ziko under tarmac, the whole CBD hata iwezi fika 20 kilometers. So again kama county tumesema kila mwaka tutaweka 2 to 3 kilometers so that in the next 10 years or so we can have about 30 kilometers within Naivasha. Ũndũ ũkĩte rĩrĩ gavana wa kaunti Lee Kinyanjui ahingũrĩte mũtaratara wa kwambĩrĩria mĩbango ya waki wa barabara mwena wa Viwandani ũrĩa ũigĩirwo keheri mũigana wa ciringi mirioni 194 hamwe na gwako werũ gwa thoko cia mwena ũcio na ũrĩa ũtanyĩtwo kwambĩrĩria kahinda gatarĩ kuraya. Upanuzi wa hospitali hiyo kama tulivyowaambia hata hapo awali, hizo pesa hazikuji kwa county. Hatupati hizo pesa tukae nazo ama tufanye procurement. Hizo pesa ziko na Kengen atatuma contractor atajenga. Sisi ile kitu tutakuwa naye ni hospitali ambayo ni ya kisasa. Na hivyo basi mwezi ujao tutakuwa tukizundua hapo the hospital mahali tunataka kujenga what you call an OPD ya gorofa 3 na kuifanya gorofa kubwa. Manake hii hospitali tunapokea watu kutoka Nyandarua, kutoka Kiambu, kutoka Narok, wengine mpaka Kajiado, na wote wanakuja kwa sababu ya huduma bora ambayo tunapatiana hapa. Oho Kinyanjui nĩaugĩte atĩ mĩbango ĩngĩ ya kwambatĩria mathibitarĩ ikĩro ũtambia wa thitima hamwe na ũheani wa maĩ kũrĩ aikari tauni-inĩ ĩno ũrĩa mũtaratara-inĩ ũcio ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia mwena ũcio Jane Kihara. Hii kazi ya kutengeneza hii park yetu iwe mzuri ili wananchi wa sehemu hii wakae kwa maneno mazuri, wakae sehemu mzuri, wakichoka wanapata pale pa kurelax, wanaangalia maneno ya kaunti yetu. Kũringana na mũnini wa gavana kaunti-inĩ ĩno ya Nakuru Eric Korir nĩongereire atĩ marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra ũramati wa iria rĩa Naivasha nĩ wagacĩra kuona nĩguo ũkoragwo arĩ mũciĩ wa kũgucĩrĩria agendi kaunti-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Wanjikũ.